Pa, pre svega sam srećan zato što dolazimo u jedan klub koji ima bogatu istoriju i dolazimo u jednom trenutku kada pokušamo da stvaramo nešto i da se vratimo na stari put, da se vratimo u СХ лигу и да се вратимо у Лигу шампиона. Велики е тој изазов за мене. Градите нов тим, го добивте ли она се што го посакувавте до сега? Никад не добиете увек што желите, али се трудимо да од ових младих момака извучемо максимум и да, кажем, исполнимо тој cilj да се вратимо у најбоље такмичење. Како гледате на македонскиот ракомет? Како гледам, македонски рукомет сваки година е све бољи и бољи. Кои се целите на овој Металург? Може ли да се носи? Лани го изненади Вардар во купот, Еврофарм ја изгуби битката за второ место. Pa ove godine ćemo probati mi da iznenadimo Eurofarm, da se vratimo tamo gde treba, a zašto da ne, opet ako su mogli prošle godine iznenade Vardar, zašto da ne i sada. ЕХФ купот? EHF Kup dobro je to što smo tek od trećeg kruga, imamo vremena do tada da ovu mladu ekipu uigramo i da napravimo ono što mi želimo u sistemu odbrane napada i sve ono što smo zamislili. Negde smo planirali možda da pojačamo na poziciji levog beka, ali nije da žurimo, gledat ćemo da to možda bude neki iskusniji, stariji igrač, ali ako se ukaže prilika da, ako ne, nećemo po svaku cenu ići na to.